Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omugusi. Ensane mo yabono maragoba moncho muligire na gukwani andonsi asobereta ase maragoba ya mono chinga kichinde gukwaligania SMS amangana magyaseri bonyare ko sansamura na gukumanye buna bali kibaitwere bakoya sangirelia korwa semambia yarenge nsambe gachinse chigabono chebono maragoba stariki emerongebere nanye omutinyo gatano omwaka bw'ikiri bubere na merongebere nene na manga genrete gukorekana ane muna itwabere to kumurekera bwo turachi gukumanya ase maragoba yaboni ganse yemo ime ya Africa ya mocha gose East Africa enyirabono na bokondra gotobwate gweterense mtandao nsemeli ya Facebook na bogote na buna NdiziTV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bogote na buna NdiziTV News to base kweba gotobwate gwetera se website yetu na butambe www.ndizitv.net munyare konyara ya monanda mange buna togendrete ko ya sangirelia na gukumanya asenchira yobwekirano litukeligeli ijuma gose egesero ijuma nyirabono na manga korekane no litokobwatira nero gwetera somo no bwimanyerelio igakoro kwa Lydia Mose ekero klipetiro ndira mukera akone kichibi chamu ngicha gwikere asenchire bwene tangana kima tonyara mangana yu asenchira yoko ya chuta mwana waitu mbasho meti chiga ashoga ndeke nyingima lero najisumbweta abantu okobora kwemera mugo cyasaba sanga tieme cyande gendrete go cyanda abantu abange nkorengana no muwaziri bwekisemeze kirima cyo gukwana kurase county ya Kisii. Unaigete akanyona mama okule agataka hukura kakonte mama abutoyiro moto ningi baburi umungi nondota bwatimangana n'abantu niko bamuhitirana ko mu butoro mu twensemo yetago South Mugrange County ya Kisii. Nigo yasi giteyere nene sana at least kibesi million ekinyinge cyagiroro omurere kebembeli nigo irego sariye binte bingase kira ya makaira bamenye kurase nseme yubona nabonchori yabagani serikali kobeko bolendi boisana nekitaya senseme yu asa yomonanda mange saranso kebono twemenya senchira yoboye kerano litirana nchenkoro ko Vincent Onyancha emesema ngana mayense yabono maragobeto go chaka ane mono ko botekana nengana ya yumwaziri bwekisemeze kirimba kimachogo asanyarire ko nyara ko yegere serikali na kote yabuna maiga jago so service ya serikali ya Kenya kwanza nigagandrete kwa kana makabesa ne kibesi ya beti chiko kabeswa ne serikali ntangane konengana ne zekiri machogo yiro mwaziri bwekiseme kwandi tukulia soma jigo mwa matanga koroiga sorongo rwagusini gabereka kote yabuna nigo bagandrete ko ene kyabasa enko nyara bali meremo na ne konyara kubolia basa ebanyara ko ene kinkwe bwatane bali gweterense mtandao ilikuwa nyore meremo asensemejo na boniga rire irina gote yabune serikali ya Kenya kwanza ne chikone kibuna obagimango nyara ko waboro obororo ekere bagendete gwakana makabesa ane mono ase serikali ya itauna tukumanyigwa no mulike Tomero Dreda omanyi nase amatanga yoko mwenya omugaka Steven Orori kurwa asensemo ya mukorogoinwa imeyo wadi ya Masimba ase bunge nyaliwale Masaba county ya Kisii ase abarai ao baikirana bakora wano mwaziri w'ekisemi asensi ya Kenya Dr. Ezekiel Machogu asokurwa engora yabo gochiase ya mate ya Nyagusira omwaziri w'ekisemi nigo airali bagali abene nakoera buna serikali nigegendete kwenekya bunangwa kanere amadeni banyorete
kurwa ase serikali ya itete elinde obogima gocha busio kororoba. Tuliingia na changamoto mingi. Deni ndio hiyo imefika trilioni 10. Leo ile kwa mwaka moja tunalipa 1.2 trillion deni. Misaada peke yake 1.1 period. Ukihesabu hiyo na ile pesa inaenda counties 400 billion imekuja 2.7 trillion. Ile pesa ambayo tunaokota ile revenue evango 2.2 trillion. Sio hata wewe ukipewa unaona lazima unaanza na mangaiko. Kwa sababu deni lazima ulipe. Usipolipa nje inauzwa. Lazima ulipe walimu. Lazima ufanye maendeleo, pesa ingie ya CDF, pesa ingie ya county government. Na kwa uwezo wake Mungu tunasema mambo sasa iko sawa. Hata leo mheshimiwa pahali yuko, mmeona mambo ya masomo, ile pesa ambayo tumepatiwa. Nigo aburirie abasai wesonania ase emetandao ilio kwenyorera chigasi gekorenganirwa buna nigo chigasi chigendete kubura imeyense ya Kenya. Tuko na changamoto ya ukosefu wa kazi. Abana baitu mbasometi chigasi ogende Kenya ngima lero najisumbweta abantu abangina bagaka kiagere karwasomi mwana n'ubwato gosemeria. Ndio tukaanza mpango moja. Mpango inaitwa Digital Super Highway. Tukalete tena computers kama Keroga nilete computer 200, Kisii National Polytechnic nimeleta 200. Nimeona hii yenu hapa mheshimiwa. Hii siri yati limba iko hapa. Nataka kuleta sababu ya hiyo kitu wakati inafika. Tunahitaji watoto wetu wajifundishe mambo ya teknolojia, mambo ya kidijitali. Waheshimiwa, kila ward tuwe na digital hub. Kila ward. Kumuranche mheshimiwa wetu. Hiyo kitu usirudi nyuma. Ase chinga kiecho nigo eatanene chinguma buna nigo agendete okonya egesaku kiabagusi ase sekta yechisemi kubwagesa kukende gyonsi ase tebire buna era nigo agokorera abakenya bonsi egasi ase obomo wanchereria konde wensi gotayo. Abantu baje batanga alipunganga machuguna bagusibuka ogaraki. Mwe wabantu bakungarariya maswari nga ngoma jo kolire nga gusiyoka. Tari gusiyoka macho wao kwa Kenyengi. Hiyo ndio ukweli ya mama. Ukienda kule Kericho tunafanya. Ukienda Kisumu, ukienda wapi, serikali ya William Ruto hata kama tuko na changamoto tunafanya kila sehemu. Onsi kiandani go aganirie omorembe amono wanchani ime county ya Kisii iligo ikerania amagenderero. Rama saba manene tugende gutwaru wanchani na gusikana na ndo wanchana. Asubuanchani butali kenenko nkobakere. Ngolipotalia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye. Biyamono omurikito omirinde mumanya sorobocho rwa senchero yoboyekirano gotigana yono mwancho omurigerya omurereke bembeli nigo batoko tukubokiera chinsemo chirichiro ya makairo iyo gotoka sebunga ya West Mugrango ime ya kabirgo chinsemo chiria che county ya Nyamira kolengana bonchire kurwa senseme nigo batebire buna ogwateka ko murino okwera bone bintemige konyara go sareka senseme yo abonchire kurwa se chiri ya makaira sebunga ya West Mugrango nigo banyara sare na maga yogo sire chimilion chechibesa ko bwateka ne bintebinge byabiko ya senseme yo niko chinga kiechwana ko bole serikali ya county ya Nyamira kane kumnango kara abarobutuki boimeko manyeke romoro igwateko butuko kyalero senseme yo na boni go barwagote abuna gatie binte binge mberekerani gwase chire yo okobaro register chinga kichabo tukongatie mechanda nabo igone bintu bigenrete ko beteria ko ire obuyigo korekana nabo bigo segeto bibya senseme yo niko chinga kechibaganista cyabo tuko ko bekwa senseme ibuna nchire mu yo konyara gutinyo bolende senseme yo ya makairo nibo yasi giteyere nene sana ke kwera aba mtrad manya kiro munde gara chiolise nero yere nene bwate bintu ne duka ne roro ne chimashini nchiroro cy'ubusoni na bande mbabegete ebyasara bike by'ikibande cy'isiriyo nchiroro sibako ebintu bya serial sibakoni at least kibesi million ekinyinge cyagiroro nchiko banzi y'ikimillion 70
ase obwamati bw'etauni eye mbori bobe nobuya boritatika security yachakire gokea ase tauni eye goetera ase eng'encho konye none rights nere yagatumikira ege yarenge enene mono yarenge gutumika yamureke echire engima ase atambe sana yagiterima kalima kurweria kalimete omutinyi aliro no yokabera ogenderere nari security yachagete kubora none abantu bagoitunchera ofio omundu ayugana ujibwa sambiriga kwanyora no ruwani igunchera igo security telingi yaso muchio makairo igo yani ntubwati security ngi yaso muchio makairo boniga kwani waitu nkolinga nyandi ye serikali yanja ye counts ketubwati sige kwere ibintu twanyara ko togosintu tole tikende korwa semabu ebintu byalengororo kiolzere ichons pikire ebintu byalenge jiduke ichons chimashini cyalengo onde tayorusi none yango onde tayorusi yakubeka bukiri bukisiko tabwa none gekorota nyandi yango nyarekana se county ya Nyamira elinde banyare go compensate abantu abaroro elinde babarore babakonya ga kino nasi bakobera gekogera abantu abange ibintu byabe byiyete mbabwati kindi gyose. Na gotikana yumonchu muri bona sorobotiro kubwatiro goichenne mono kubwatekana nege kore kyoboitin ekibono gya kore kanete ase kanyirikire kyage Kongo kegotoka se wodi ya Moticho ensemo ya South Mugrango ime ye county ya Kisin umungno yo moni kubono butukubo kyalero abeteka gochuru nyumba abantu bakumuchero goikase nyumba yayen cinga kyale korosi ndagera bakomuitana kumubuturo mutwe korengana ne amatena boigamo na bana bayini go bakore kirya kore kanete asokera boni getramanyekana ninkyumugino yabeteka kubuligwa maiga yo kubuturo mutwe abo margoba bana bayini go bayichandege kole kina kogane serikali kumike tambukira na korobuti kibeme eliko nyara kumanya nigikere tomungu ne kunyara gosaga no nyomba mwaye kirarengere bika cinga cyokorosi ndagera na kubuturo mutwe karo mubiro gakira senkendu no butukiba igo nigo bwacha kiwe igoro yeke kolekyo Ngoro kuibre motura oyo strete mama agro kulina timbone igore na rute skuru chinsa cheta saa moja iga nganyora mama ga kondi tame to sena chite skuru ngamboni kwen kondi ya antebi na meta se kwa genda ngaisibi ngasoka nganda chikondo kabera nere noga gumo ngina gete igatsire ngabatika nere bakugamba nchengana nyumba mate tugasoka no mwana omoke nali omo muno mintambu ateti omoke ngamote bigana omo yana mama chikondi buna igete iga akanyora mama okule kabutoiro mutu toyo agataka okura kaonte mama abutoiro mutu ngasankanyora mama aitire gakwete mama sabeto bosi nkamwa ngenda matega iga omuro mintaga ntebinga ni nyomba ruguru tabera na mama ngachigo ikarara nganyara mama itire chinsa chitakanga kwa kore sigara gotomete kuchikoleto gushina koirana na igete yankamara ryo timanyati. Kwa majina naitwa Minslet Lundu. Mimi ni msichana wake mkubwa, mimi ndio first born. Yeye ndio mamangu. Chenya Marambe, kakangu ndiye alinipigia mida ya saa 2 usiku. Akiniambia mamangu ameuawa. Nikamuuliza kama kulikuwa na ugomvi wowote. Akaniambia kukuwa na ugomvi wowote na mtu yeyote. Na Tuesday nimekuwa hapa, tumeongea na mama vizuri, tumecheka pamoja. Hakuonyesha dalili yoyote ya kukasirika ama ako na wasiwasi yoyote, alikuwa sawa. Kama taona kitu akole tikangende. Amtewe yaya, anti siungoje ugali yangu. Kama tewe hapana singoje. Nanjena tika bana barugire. Tikangende turagire. Kasoka ngagenda. Nyaruka nero yaje to. Mama itikia kitu lakini baadaye nachitenga uno bosi aje tuko sawa. Kamutiga bali nyomba na agachukura kamwana gake. Baikara stiki tandakiri. Chinga soka ngagenda. Kina ikire mwana chitaikanjere tinyinge nkoyuchikurate. Ngochikosoka mwana naro windu yano ndo onde byanti. Dineti abutuiru mutupi ngore kando. Nabanyari kanitego. Ikira butima etinga ningobwateri gosonera timanyeti.
Engora gochia senke yukubwatakana no kumusirio mungino ya sechinchera chobututukanu. Gotikana yibono mwancho muligari abalimi kurwa se factory ya Gianchole ni gulitukolera mabanya rakomera naso bagani yomo imeye county Nyamira ilikonyara gukwana igoro ya kamaligie cha gukwana kurwa se county Nyamira gukwana bali kyamangana ni gobanya rekoboria abalimi kone kibuna nkobera ni barobisi aba director bali bara servicing owono werwa kubara aseka kia myaka 3 kolengana na abalimi yabuni kobate biruna inse myaka 3 yabereke goeta aba director barobisi ni gobara rokana gwikarania mange asebona baburi abalimi kone kinani kobachora bara sobo choliyo bonne boli bosio omutinyo yegoga tano na limo odo yoro mutinyo gocha eliba yaguli bagabuna ba director nigochinga kechibamo cyaba director bakoro barenga service mago yotekeranye bokorri bwa century bonete asibona bagane babwaterane ariko ne kubona ngo kindi bareke merigiye cyasuko barani yabisi asemi yakendeto aba director bali bale a service oturuche aba director baroro robono bakolire merememiya bakanire ro ya rengoro ya 350 nabone roni yeyo baikiri 50 go bakolire mirimo. Number 2 bakolire mirememiya yo koleta ubwoyo buya bono liga salire linene bato ubwoyo buya by the way bono gutubwate cyaye mugondo tete goteba asemirimo twakora irwe n'abatarekita baitete nigo yarenge mirimo emebe yo gukumya tutatake naende tuira nororo ekero oborimi bwarenge bwaitiro borai bwarenge ororo nigo tware koriero musara kisiringi 15 ibere tari boigo epona si twariere tenga kiyo moere nigo yarenge siringi 7 na maene chicha echeito igo chiare korare tundubari asenge tware korare tububoyo bobe no basombie bwarenge obobe na maene ko bataya naende propaganda ende bakari gobeka neri babateba buna aba director baonirie emete abatari abakonie emete gosoboka kobua aba onetio bore mugwa umugondo bwa ni ekasi ito tanyora pine tibasa ni cheito baire tororo igo twakanira aba director abupi batutikane twendre na aba director baba koro mbabwate chiroya chiaba ba bogoretie batagete gwakana milioni 560 ekyo chigo chikorwa somore mito tanyore kende totatake elia kabere mbabwate chibesa basogetie milioni 68 gochinya kwana nge factory yare gochigotoroserio umuriro echito tanya korora zui wa director wa zamani wakulima wote wamesema wataki kuana tena wakirudi kwa uwanja ati wanauliza kura. Wanataka wa director ambao tuliwachagua 3 years ago wakuje watufanyie kazi, waendelee kufanya kazi. Wamenufaisha wakulima, wamewaletea pesa, wakulima wamekuwa tayari wamepata pesa ya kulipia watoto wao school fees, wamefanya kazi nyingi. Na gotigana yubone kyombekeria siko mukubwatira namo nebyombe binde 15 bitari bya serikali niko wamenye tukolera cyabisi cyabo sensemo ya Bosongo meye county ya Kizeri konyara gukwana na kubeka cinchira cyisene namo na soka nikubona nkorwani bare oborere bwesosera gosema radio bokoreto ne cinkorombago se cyumbo okona seri tukolera niko bate birimo begetemero berisene kwa nikubona oborere bongo cyabole asekerengo kienuti asemia unenchire mu yokonyara gutanga abantu kurukwamba kuruborero bo obwarokane ko ya cinsemo cina gotebuna mbagendere kubwatira namo nebyombe binde eriko ne kibuna nkorwani baroboroire bwesosera. And this one also. Alieta Compostela achoki ndo mutenene bwike ongiyesiko asiri tukolia rero to lenge amwana abarai ku esebiombe au ibi to korembi masebi mebito asogo semia wanyakiro ase chisemo chuku tanga chisegi chireka bandi baro kwa mangana health afya abandi baro kora chisemo chia amache amone chisemo au to chichama asini njongo beka na amone chingo na osemani nga ngakito wene to kora sumurubili ubuchiko genderera ko ikere nyero byeito asenjera ewenerete amone njiri watu mupangole umya kuna jaira ske bagandi ndo teneri wike mbegor kwa amili max rero niko tuwachamu byombe au kubeka na amondeli kubanga igasi tukuchikora sibere byetu asiri ndikwa nyoro tuko chamu ebyombe no nyene dio girete libekana igasi to kora kobe
eko baraisi mona semenjo bona nkole titole chinguru chiri cha kiro muntu twachibukaniamo twanyara kubona twakorere gasire entoerero asobwango na asichinga kichiga ibo tuligerere tigo kuri campaign yenene ase amangana malaria ase ngencho yarekanire kurosichi statistics ase report chiri tokonyara kurchi sub county cheito malaria yabeire ase kerenge kenene ase busi ya tule sana Kenya itingima na nyene nsingima igobana ekara kunyora nyimbara gutwere na bakunyora ngo borero bwa malaria ngo cyabole bakaraki wa bucha ase myarwita sitano chito kubone kari twachira moiga nigo tuguchaka korengereri intune byombe bitari bya serikali ningi turakore na ndene kitu bento kwakora ndiriyo tonyara kwanya abantu bitu Purpose of this constitution. Na gotigana y'uno moncho muligereria ni gaserekali gandetse ko bekemero beresaine kone kibuna habanta bagotungonyora kibasi y'abasenchire bonete na singa kicubonete ariko nyara kubasira asenchire mu yoko nyara kwegendereria asirito kuri yalera nsemeli ya social protection ko bwatirana amune kibengi agati y'abengi ya KCB kwitia mune kibengi chinde niko bayikira nsemo na mune nsemeli ya kyogora mune kinsemo chinde erikone kibuna abanta bagotunkweri kibale bosi bo kikonyora kibasi cy'kurwa sensemo ya serikali gati yali bayikira na senseme yone gati y'abagotubanya reko bole serikali bane kibuna ekroba kubatoka kibese chingo chibwatoka barasobwango ili banyara kwe kineria hana munyana ko gendereria kubwataka nabuna nogo tenya rekere kuli mubogenderete kokonga. Alikuru pongezi sana ase serikali yetu tukufu sababu ya rengereri kuchalia abagotuaba nonye problems kile chinyinge bunabona abagotuaba mbagwata mangana amange village sukali and whatever lakini serikali ya bugiri jukumu yogosira iko nanye pongezi sana na ndike gendere mono nalo kutebanga nonye ni kibesi kigachigocha kiaji cha mapema kirumutienyi bachinyora egekwerera na chiko bakonya na abantu babo tirimba bota marwira mangi ako abachandite batetokana nyagitari achiko bakonya iko nale ko pongeza serikali yetu yekorawa no mu president wetu mwanjwa William Ruto asinge njoko nyora bakatwaba komarigeria bya sayo bakotu abana kanyore chumbi bakorie nale ko inyore kwenye kwetebya serikali enyore na babora kana bubara abange bataranyora kibesa mbara legislate baba inyore na barabo mbana kolera nali bara amanyenga serikali na koleta neraro nditokonye tiagara chingutia terera bagotu tubwatia sitoragenda tokore konda tonyore amabira ya tororeire nganturu gutukunyara tutore titaikia bana baria bakeba bate chinguru otororera amabira ngatiga tobega rugento gake tiga chinje tonire sukari ntogore sabuni kinisigo dina torore kanene na bani bono como asikara koreke tokubeka sinya sai na ja rimugambi itu agenda na byansi bikorekana na kubwatikana ne sabali jo murai wenson Samuel Ruto cha sense ya America ni gati ya barebe so kanyara gukwana ngane yo korengana no yo ligati go chiko liye kergo kyobo jumbe kurase bonga ya bobasi Arone Abuga liganya gati abune sabali jo murai wense amona baribande kurega sense ya Kenya go cha sense ya America ni governor erenchire mo yo kanyara gutumeka kibesa century tabwenrete Abuga ni gati ate biruna kibesa cyabete chiko tumeka se sabali yo gati ya barai kurense ya Kenya gati ya first lady yo murai wense na boy gamana barai bande nigo yatume kibesi nyinga na boy gane nchere mu yoko nyara kwere ni maigama ngana rengete uchumi ni gate rumura iwen sense serikali ya Kenya kwanza tiraligere binte byengencho ane mona sogote abuna ni garoka ni gotwe sabari chinyinga isiko yense egadata bireki aroka ni gotumeka kibesi chinyinga chibanto gotumeka semirobiri ane mona soko nyara go kini uchumi na komucheta aliyo ochia senseria ya Amerika. Asa malita njino mheshimiwa Arone Abuga bakondo kategori ya ubasi. I come from Maskio West. Bono issue yomora yebwese gotumya kibesa kidia triple bachete na bagambi bande America. I think inchi muno murai tigante venga sometimes our priorities just go upside down na muna inseto. Ego gara. Ndubwate ji parastato go setubwate government institutions bone gachi go struggle financially. Ose serikali ko bago tebanga besa nchio lakini they are using a lot of money kwenda chishuguri tumia ifeel njibu ati any economic value cause tawa ndenga no endega bune liko mfano endego go wakana chimilioni chiri parawa chibese chichara kwenda chikonye ibintu binde yarako babuya munabona for instance muna NHIF nyagitali nchiri wakanu ngabesa serikali teraro bese uchase as NHIF chibese mune chikangura chikobeko bitu bune ebyo
health care yaba na inche burungu egendo kende ya kabere naro chino chibese chale housing levy ngoranga chabere invested in euro bonds yani chibese china chile chibekire ega yachicha tajiko kora chiri kora. So I think serikali ne bwete gutwara abantu bago nya advice burungu ega kobera ndoche nganonya the jitogote bana priorities kose merodo yali bata kobega burungu bono ba ibikira upside down. Because to me, I'm not happy muno mwananchi saying enjoying the big bono it is tainting no nyane reputation in institution. Talk about Kenya, we are struggling financially, and again at the same time we are spending so much money. Koira barai go in America because we don't know exactly what are the economic values so going to go up. We go more and be to go and set the mangana. And sometimes that's why kaya mangana upano but anga neseka to go and go say magosa na ro. Let us ensure ngabarai according to the better so that managing to me chiba sisi go to meka kalinga chiba sidi ni chimo shimiwa wa president ya rutumu kwa chiba sa chini chaba na inchi chara ko nya bataka chara ko nya bantu leto kwatia match to bwate emergency chaba muna bantu ba chino bachi atagurwa match ga chiba sa chiri chige ndoro abantu le bakoni bakora abantu ba ko chiri kwiko minko ko muntu chiri kwiko meka nyomba ya sombiro na match. So I think our government go ikeli buya ebe ke priorities right according what is expected of them as mwananchi lakini jeno jine stara to bwate nante gotokone muna bananchi byamo na gotigara boiga samangana ngitetaro yo muri Bwense William Samuel Ruto maiga yo kwenda gwikirana sensori America asiri tukuriyo mwedio ni gochinga kie chibono twabere tukugira kati yali abetakago gosabere kago ikiranirwa kubwatikana netaro yo muri Bwense no naboniga enseri ya America yabere kegote yabona chikonyara gokonya ense ya Kenya chindega 15 neyemo iribono kugiranya gutumeka aiga sense ya Kenya chinga kie chibo igoni gense ya Kenya atone chikubatoka bilion chechibesa ijo chiranyara konyara gokonya kurwania mangana ringe tobukurumi gati binte binge ibono bikagere gocha kubwato kugocha iga sense ya Kenya itara yaye ninki irengete gocha somo Kenya Job Maangi na Mange. Omurai Bwense Dr. William Ruto nigo abaga gutabukia etaro ya matuko ane imense ya Amerika asabe tega kumirana no Omurai Bwense America Joe Biden. I express optimism that Kenya and the US will innovatively design appropriate defense and security frameworks. Omurai Bwense ya Kenya Dr. William Ruto nigakoba omurai umutangani Bwense gutarera ense America mage myaka 15 nomo asomurai Bwense ya Ghana John Kufuor abetika utarera omuchi omunene Washington ense America. It's a press conference. Thanks everybody. Asetaro yaye imense America nigabe tega konyora amaya amange asense America yabe tege kurwa eira gochigosira se ense melia korenda ebintu bitonto kanaine oborendi chisemi na boigo oboteneneli Bwense bose democracy. New initiatives to expand affordable internet all across East Africa. New education programs are going to bring Kenyan students to the United States to study in the STEM fields. And I'm proud to announce that I'm working with Congress to make Kenya the first country in Africa to receive funding through the CHIPS and Science Act, which has served us well. This funding will link their supply chains to the United States and to our partners, and spur innovation that extends from Silicon Valley in California to Silicon Savannah in Kenya. Boigo omurai Bwense America Joe Biden nigabe tega kurwa eira yogo chikogendra kubwatirana nense ya Kenya asoko yekinya kiuchumi. We're providing $250 million the United States is to the World Bank in a crisis response window. In the coming weeks, the United States is going to make an additional $21 billion available to the International Monetary Fund. And today I'm proud to announce there'll be $250 billion in new lending capacity for multilateral development banks like the World Bank to help low-income nations invest in their development and tackle growing challenges. Ensemo yaye omurai Bwense Dr. William Ruto chinga kiaboretwe ekerenga gyokuira abanyanyimbo ba Kenya asense ya iti nigabe tikagoteba nensemo eyemo yokwene kinga oborendi no morembe mboro asechinse chiri chitabwati omorembe. Participating in peacemaking, and we have been participating in peacekeeping over the last 40 years in 47 countries, including very difficult neighborhoods.
like what we're going to face in Haiti. We are going to take up that responsibility alongside the Haiti police, and we have clear modus operandi, how we are going to relate with the situation on the ground that has been agreed under the United Nations framework. Aseboigo imecharo yaye asensi Amerika nigo muraiwense ya Kenya Dr. William Ruto aumeranete noyo kabeire omuraiwense Amerika Barack Obama asebatwarete chinkwana ao bunabarabe bakobwaterania chinsechi ibere. Previous time was still in the other house, so I actually me, Michelle. Okay. Yeah, okay. And the staff was very nice. Yes. Yes. And our countries need transformational investment to build climate resilience, transform our economies, and respond to crisis. The world urgently needs to mobilize larger amounts of resources to facilitate green transition and tackle climate crisis. Yinko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbije muno mulikito Job Maangi asorobocho rwa century yobo ikirano gotigana yubono mwancho muligerera ko rwase sabali ya yo muraiwense asensori ya America igubono sokorera no goikaiga sense ya Kenya togendera ko mulikerense mochi akorogosho Nairobi no to ko mulikera ya bereka kolekana kirabo nchire kurense meyo barokane kwe murungania na mocha sabanta maintenyi barokane gotagura ibanda bya basense meyo kati ya bonchire ko rwase moya korogosho se county Nairobi ni gobate biruna emirobiri nero rebekire ko rwasa abantu bali obwa tinni bogo samaintenyi gotakobaliana ni ibanda bya bona boni gobate biruna serikali tirabana utsende yonsi yo kunyara ko mwanya na gotagura ibintu byakurwa sensemejo engana bagandirete ko himurunga na ko ganyomo governor we county Nairobi Johnson Sakaja ko aneke bona ko mekarege tambuka ko batikana no gotagura ko ibanda sensemejo yakrogosho. Miaka karibu 20 na kitu niko hapa, na today in the morning tulikuta ubomoaji mkubwa sana unaendelea mahali hapa. Tumekuwa na changamoto katika hii soko kwa sababu kuna watu ambao wako hapa ambao walikuwa hapa hata wakati wa COVID na wakatolewa wakati ule, na saa hii hata mkiangalia pale juu mtaona kuna ofisi iko pale ambayo wamejenga, na hii shamba kulingana na vile tunajua ni shamba ya serikali. Sasa imekuwa imenyakuliwa na watu ambao wanaitwa makatels. Sisi tuko na swali moja. Serikali ilipoweka hii ukuta na ikawatoa, serikali haijaauthorize hii ukuta bado ubomolewe, na wamekuja wameanza kubomoaji. Hii shamba ni yetu, ilibomolewa mwaka 20. Tumefata kotini, tumekatia sisi kwa sababu iko na taito, kuna sheria yote tu. Na kubwatikana ni mure nyinge yegendrete ko neke wachinse mo ni gobona ba sacha batatu babeto bakwanya kurwa niliro ba ko ni goli tukolia lero kubwatikana neke kolege kiabetakia kolekana sembre nyinge yabete ge ko neke kwa asa matuko bwango iga aya ni gagocha maiga ayabanta bukunyara gotubwa sobamo kolengana nensemo ya serikali yanyara kuboli abantu kwa maiso chinga kichige mbregendrete kutwa nabo igone to igo asichinse mo kolengana neke kole kioni gobono ba se bahiriamo na basani banyara kubole serikali kaneke buna nkurira bokonye go chiase chinkejo chia bachi gokunwa neto igo. Maji ulipitia asubuhi na hapakuwa na maji, ukute pana maji, tafadhali epuka kupitia mahali hapo, kwa sababu panaweza kukuletea shida na ujipate wakati mwingine hata pana shimo na hiyo shimo ikuwe ndio mwisho wako. Kwa hivyo vijana, tunapoambia acha kufanya hivi, tafadhali huu ni wakati wa kutii. Ukiambiwa na serikali acha kukaa hapo, hameni hapo, wacha kuanza kuuliza utaenda wapi. Kama hiyo wakati alialiwa na hiyo mchanga, alikuwa tu harakati ya kwenda kutafuta kitu ya kusaidia familia yao, na sio unaweza omba serikali kaidri kama wanaweza waangalie kama huyo mama ili aweze naye.
Na gotigana na yuni gobona serikali ya kaunti ya Nandi aganda itakobe kemero beli metindi hanamono gochia saba oni ya marua na bagone binyogo bitanche ya sensemeyo kolengana no monogeribwe bunge ya kaunti ya Nandi Serieta Jeruyota ni gobona Amerika koboli ya bunge kone kuna nkobwatira na bara sobime eliko nyara kwandi nkobeka wali bitango bisaine ya soko nyara koni kwa komaru watanjiri ase kaunti ya Nandi anika gocha se kilike wataweka na buna kati ya basabange meye kaunti ya Nandi ni kubarokane kwebwatane keleke kumi asamuli ga tanjiri gantu batara gocho kama jikama tinde gocha saboni ya marua imeye county yo ya Nandi. This is an issue that we need to preserve, we need to protect the next generation, and unless we are able to pass these amendments or rather repeal the law, then we won't be making any progress. Moncho mulgiri bono ayungati yalia tobato kwaligana lyase margoba yabono wekira bono ko yakaro musumali mangana mayase nchire yo wekira no biya mona soko nyarago chawrago tengera ndizi tv na ko yaligeria ase margo yabone nsega yabono margo nyirabono omulikito juri kerubo ni gabereka go twaligana ni beno moncho mulgiri robot rengete goro yoko goro skurcho bundia nogo chake we skurcho bundia echibono chiabete chego chake waseka kemia yemo yabere kego tukolia robo go moncho mulgiri ya omoje go yasoko chengera mota o chengere mia kemia ya mchikuru cha Obundia likobone skuru ya Kisi yibone manyekante Kisi National Polytechnic asimi ya maiga ya Maikona Gusi Institute yibone ya kiniwe kerengo na koba National Polytechnic likobone bachenge na borobobu na Chief Polytechnic chinde okoba we skuru cha Obundia sega ke miaka emia ye momoncho mulgeliam oraboti ruchiko ragaizo chabona botuko no chikoronyora asinchira ajobo ikrano ekrekere mulikito bona agenda tukurwaligania asinchira ajobo imayo na anda mange ndyanyora chiko ragaizo tumbiyamono olitobwatera nero goitera somo no wemanyerio ngakoro kwa Lydia Muse ekrekere Petro na Mokera hane kibuna kwa nyora goitera sechibicha amo nelio mtandao Facebook Ndizi TV News Digital semelia YouTube Ndizi TV ngabigo ase website yetu na butambe www.ndizitv.net tumira na isato iletera ninchi nkuru Vincent Onyancha.